kao i svaki kraj, neko će biti tužan, neko će biti malo više srećan. A na početku to bih da kažem da je direkcija i organizator festivala su zbog jedne opet vrlo tipične situacije za ovaj festival i za samo finalno veče odlučili da udvostruče jednu nagradu koja se odnosi na treće mesto, jer treće mesto su osvojila dva benda sa istim brojem poena. Pošto su imali isti broj poena, oni će dobiti istu treću nagradu, ali neće podeliti tu nagradu da svako ima po pola, po manje, nego će svi dobiti u kompletnom iznosu jedan banjalučki bend koji je svirao večeras dobija tu treću nagradu Tanker. Ja molim članove grupe Tanker da dođu na stage. Također molim i sve ove ostale nagrađene koji će biti nagrađeni se pripremi da po jedan njihov član ili dvoje, troje dođu da prime nagrade. Ja ću sad pročitati koji je drugi band koji je osvojio treću nagradu zajedno sa Tankerom. Ali pre toga ja uvijek momci s Tankera. Dakle, Tanker osvojio nagradu u Pinskom okrugu vrijednosti 10.000 km.